Pastor Chantal, umuyobozi wa Ayera Ministries. Uyu munsi rero ni ku munsi w'icyumweru cya Pantekote, twizihiza Pantekote abakristo. Rero turi kumwe n'umutumirwa wacu hano, reka abasuhuze anabibwire. Yesu nashimwe bakundwa inshuti z'umusaraba. Nk'ibisanzwe nitwa Cedric, nkoze nzi nk'abanubatse nkaba mu gihugu cya Canada, mu gisagara cya Toronto, mu ishingiro rya Baptiste. Nkaba ari kumwe na Pastor Madame Chantal, umuyobozi wa IRC. Yesu ashimwe. Amen. Monsieur Cedric, turabashimiye ko mwatwitabye kugira ngo tuganire. Uyu ni umunsi wa Pantekote. Ni iki mwabwira abadukurikiye? Pantekote iratwibutsa iki? Iki twakangurira abakristo, cyane cyane abantu bari mu rugendo rujya mu ijuru? Pantekote iratubwira iki? Iratwibutsa iki? Yesu nashimwe cyane kandi bakundwa inshuti z'umusaraba, ngo tubona ku mashusho. Uyu munsi ni umunsi mukuru wa Pantekote. Utwibutsa yuko ari isezerano Yesu yahaye intumwa wiwe, maze mu gihe yari akiri nta ku isi, iminsi yiwe iri ku musozo kurangira ngo amuve mu isi ajye mu ijuru. Hari isezerano yarabwiye yuko byoba byiza agiye, maze namara kugenda akazuronka yera ari ubushobozi kugira ngo buze bufashe intumwa wiwe n'abandi bazira mu nyuma gukwiza ubutumwa bwiza mu isi yose. Ariko yagiye atanga ibisagara cyangwa amaseries cyangwa amavire aho batuvuga ubutumwa bwiza, ariko agera kure aravuga ati no mu isi yose, kuko tubibona mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, nk'uko tubibona mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa cya mbere kuva ku murongo w'8 haravuga hati, ariko muzohabwa ubushobozi mwe mu yera ntiyabaza ko muzoba ibyabona byo kushimira intahe. Aravuga hambere ati ni Yerusalemu, arongera ati Yudaya hose, arongera ati ni Samariya, ariko aravuga ati no gushyitsa ku mpera y'isi. Mu yandi majambo, icyo Pantekote itwibutsa ni uko ariyo mpamvu yera yari yasezeranye yahavuye aza. Mu nyuma kandi aduha n'igikorwa cyo gukora. Yaravuze ngo mwe mu yera namara kuza. Mu yandi majambo, ibyasezeranye ni iki? Mwe mu yera icyo kora ni iki? Ni ukubwira iki? Ubutumwa abaremye bose, hehe Samariya, Yudaya n'ahandi hose, no kugira Yerusalemu, no kugira ku mpera y'isi yose. Mu yandi majambo, umukristo wese iyo amaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubwo bwiwe, ahamagariwe kuvuga ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu, ahari no kure y'ahari, kugeza mu isi yose. Yesu aduhamye cyane. Amen. Cedric, muvuze no kugera ku mpera z'isi. Harya ubu hano twicaye ni hehe? Muri Canada. Toronto. Ubu se hano muri Toronto ubutumwa bwiza ndumva ugishagara nk'aho hari from Bujumbura mukaza mukavuga ubutumwa hano Toronto. Murabona Toronto bimeze bite dukurikije nyine aho Yesu avuga? I Yerusalemu turabona ni hafi aho ngaho mu rugo, i Yudaya ku hafi aho ngaho mu baturanyi, yego, i Samariya wenda mu maprovinsi hirya no hino, kugera ku mpera y'isi tukaba twicaye Toronto. Imana iduhana umugisha. Ibyo rero ndumva ariko hari icyo aribyo hari Yesu ashaka kuvuga. Wumva umeze utera hano Toronto, muri kuvuga ubutumwa, murabona abantu bari kwitabira, murabona Yesu agarutse, mwazamura ku musaraba muti mwami Yesu, dore igihe twari hariya ntabwo twishimiye kurya amatunda, imbuto za Toronto Canada, ahubwo natwe twakomeje kuvuga ubutumwa bwa Yesu Kristo. Are you sure? Yes, I'm very sure. Kubwo ubutumwa bwiza mu by'ukuri, nk'uko Madame Pastor Chantal yabivuze, ndi Umurundi, ndi Bujumbura, gisagara cy'Uburundi. Twagiye muri Canada hari imyaka hafi 8. Twari tujya kurondera imibereho nk'abandi, ariko hakurya y'imibereho hari icyo Imana yatubikije, nk'uko twasomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa 1:8, ko tuzohabwa ubushobozi mwe muyana tuza ko tukaronka ubushobozi bwo kuvuga umwami wacu Yesu Kristo
Samariya, Yudaya ni Yerusalemu hose kuko murazizi. Natwe twahereye i Burundi tuvuga ubutumwa bwiza bw'umwami Yesu. Igihe Yesu amaze kutwishyurira, Yesu yamwishyuriye mu 2008. Mani majambo haraheze imyaka 17 Yesu yishyuriye. Imana yarashoboye mvuga ubutumwa bwiza mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi. Ndavuga za Bubanza, za Ngozi, za Gitega n'ahandi hose. Inyuma yaho Imana igira ubuntu nza mu gihugu cya Canada. Naho ntabwo nashimye kujya no kunywa ibyaho, ariko nibutse yuko hariho iby'Imana yambikije, hari umusyo Imana yampaye, hari igikorwa umunsi yampaye. Niko rero gukorera Imana mu mavire atandukanye. Igihugu cya Canada gifite amavire menshi y'ibisagara, hariho za Montreal, hariho za Ottawa, hariho za Vancouver, hariho za Edmonton, hariho za Winnipeg, hariho za Quebec n'ibindi byinshi. Ariko aho Imana yandongoreye ahanini mbona ari mu gisagara gikuru cya Toronto. Niho ndi muri umurimo w'Imana. Imana guhumugisha. Rero bakundwa, ndagira ngo mbabwire ngo Mwuka Wera yamanutse, haleluya, aduha imbaraga, aduha ubushobozi, aduha gushira amanga, haleluya. Nanjye mundeba, nanjye nzi ko nzajya no makuru YouTube, ariko ubu tuvuga nageze ku mpera y'isi. Ejo bundi tuzatura hano hirya no hino twamamaza umwami wa Yesu Kristo, haleluya. Nakagaruka Yesu aduha umugisha. Turi Toronto Canada, Imana aduha umugisha. Amen.